ko, ma. Nay, apay ngagsangsangit ka simbang pait. Mala, umunag ka. Nanang. Anyat sangsangitam, aya. Ari ka po nyo to'y tiyan ko, Nay, nagbukol. Apay anya na ita? Sikog, nanang. Anya, masikog ka. Asinaw, tinakasikog kang ka. Engkoyog mo kumaan nagawid, Di yun namnamaan day jay. Taintarayan na ko, nanang. Anya! Adamat gayam sigod nobya na. Di na yung bagbaga kanyak tikadat nobya na. Anya! Engkamat mo kumatibagim, tamasikog kan. Sikat irumbang ngay kasarna, tanasikugan na ka. Diyak mabalin nga ipilit tibagikan ko, nanang. Jay nobya na ti pinili na. Kasano nga rodaytan ngay? Awan may parang mo nga matasikog mo dito'y lugar tayaw. Anyalat sa wanda giti tao ngay, ibagada disgrasyada ka balasang. Kat, anya nga rod, pudnumot, nanang. Ay, sana mabalain. Jack kaya tamachismis ka. Pagpiestaan da ka na dagiti chismo sa dito'y lugar tayo no kasta. Aduman ti may bagbagadaan no kwa. Ay, imala iti inana. Kung kunadan tumanoin. Takasta ka nga ron nga awan na daklam nga amam. Taintarayan nak mag-idi dya amam. Unay ka ngaminan. Apay ayati kang pampanunaw to. Amom may tinaglabasan ta. Apay nga yung palubos mo akas na ti pagbanagam. Sorry, nanang. Nailawan. Ay, kasano nga taday tuyan. Ay, diya kaya ti may babae. Di mo lang amin pinili mo tinakirelasyon anya ka magtanalis. Saan nakarumrumor dito'y balay, Tapno saan da ka makita dagiti tattao. Mabalin nga rod mat ayati kasta. Masapul mo ngagpa-check up ka. Masapul nga aywan am tasikog mo tawan am mo dayta. Nanang. Ay, anya nga tayo tinasaya at maramid. Ay na, makulkol ti ulaw. Mala, mga nan, nakaluto ako na alis. Wala nang. Nagpatnag ang nagpampanunutak. At dapamuspusan, wanuwagas, tapnusan ka may babain. Anya pamuspusan, nanang. Masapul nga dapagparangan ta nga amatasikog mo. Sino kumangay? Adama ang mo ki jay ile. Lumakaya na baro day jay. Aglaklako iti balot. Anya? Tila mapampanunot yung mat. Pagparangan tala ang mat. Saan kayo mga agkaibda? Wanuan niya pa'y dita? Paumayan ta dito balay. Anya? Saanin ang masapul, nanang? Anak ko, no maamuan dati kasasaan mo. Sigurado ako na undang ay minaka. Ba nag-ajak kaya't adenggan? Ay, imina, agpadada, disgrasyada. Kung kunadan ay, jak kaya't timakang ngagitikas ta. Ang mga nooman ay lapak apaak to daytan. Isatap na awan makuna ti tao, agsapol ta itagbalin nga ama kampay ide tasikugmaw. Nanang. Siyak ti masuro ti tagundaway alis. Sika makagapuno apay nga ramidak ti kastoy. No di ka kuma nagpaspasikog, di awang kuma ti kastoy aparikot. Balot! Umay ka man ditaw! Anong tigatangan yun, Ikan nakitidwa. Kanak dito yan. Ang kabayatan ti panangan ko. Adaman ibagakin ka. Ay, anyat nagan mo tayan? Amarilyo, Amarilyo. Nagpintas pa'y gayam tinagam mo. Di mo baak ka? Ha? Ay, ninanamag. Baruka kung ayaw mo't tapno sana madlaw. At to yung tibalot Ay, agyaman nak. Ay, wine. Kaya't mo ti extra income amarilyo. Sideline. Ha? Ay, uwa na. Anya nga, sideline data. Saan ka marigatan iti daytoy? Awan ti aramidem. Saan ka ngagtrabaho? Kuyogam laang janak ko no kasyarum wari di balay.
Kan umay kalag maramarang mangi balay no kas jay nga awagang ka. Ha? Agpamarang ka nga ama ti sikog di anak ko. Tapno sana chismisan dagiti kalugaran me. Tapno sanda nga iba ka a disgrasyada di anak ko. Anya? Adayamot kasta. Ada, ano kaya mo? Tangdanan ka, 300 ti may saldaw. Ay, nagbasitan nga eh. Mataktakak pa eh. Pasaray hapdila ang mo. Mabiit mo't lati pa ng kuyog mo itanak ko no kas dyan pa nagpa-check up. Makalako kan tupay numalpas. O ang saan nga ta? Apakadadaulan ti reputasyon ko na ita. Saan? Talalaki ka mo? O nya, ibagam no kaya mo? Tano saan? Agbiro ka kiti sa balay. Sige. Pagbigyan kayo na. Naimbag ko na, tasuki kayo. Kababay numot ka na kayo. Alay, singkag pa-check upin ton bigat ije health center Kuyugan da ka di, nanang. Wan, kuyogan na ta na Amarillo. Ha? Sino nga Amarillo? Katay tangdanak nga agparang nga mata sikog mo Anya? Gwapo? Dayta kinausam mo iti gwapo, iso na sikugang ka. Linoko na ka. Nanang. Gwapo. Gwapo man kan saan, awan maaramidam. Basta sumurot ka latan iti kayat ko mapasamak. Tadyak kaya, ti makangkangag iti sao. Ay, kat alaang. Makaamu kayo nga rod, nanang. Naimbag nga oras mo adayin. Pakaragsakak ti makaamamukin ka. Ay, siya kayam ni Amarillo. Sukik ni nanang mo itilakok abalo. Agtugaw ka biit manong, taayabak ni nanang. Nanang, ayan nyo. Wan, umaya kon. Nala, mapantay nga rodan. Tadamot tan na Amarillo. Nagamam mo kayaw? Wan nanang. Anyamot jay pinili yung alalaki ngay. Kat no nagwapo ni amatoy sikog ko. Kadami itsura ni Amarillo No para kanya, gwapo ni Amarillo. Agpili-pili ka pailaan kat saan mga agpaypay so anubium. Wala, ngumanyalat sa wandagi kitataon ngay. Ang mga nuko na enda adyak man la nagpili iti nagbalin anobyo. Oranyat sa wanda ditan tinapatag at damay parang mo nga mata sikog mo. Alaki din, mapantayon. Nakasawa ka magaya manalis. Ay uwan risa. Ay wan risa. Dayjay man o asawa na jay nakatugaw ijerwar. Isugayam. Taga ano nga di asawa malis? Ay taga kabang ibang nga ilay. Balasang ko. Mala, di mon interview ni Alice. Tanasakit tingipan na. Iso asa ano na yung agsasauday ta. Tinapatag na itudunakan kan no asino ti amati sikog na. Mala, umuna kayo na magna, tasarunwan kayo, Amarillo. Kibinam ta anak kaw. Uwan na. Ay saanan? Apay, masapul pa lang agkibin tayo. Magnatalatan. Ay, sorry ading. Agtungtong palak la iti bilin ti inam. Mala, uray di kay nga ron agkibinan. Basta ginasidag kayo amagnatanay. Malabasan tayong ti store. Mala, agin na si dagta amag na ading Alice. Anyat mismiso utam dita, Alice. Apay, di mo kaya tararamidag. Agsaw ka. Sana kasta na kami suot kalat taditan. Di mo kaya tararamidag? Di yung mat ngamin pinilpili mo't ti pinagparang yung nga amatoy sikog ko. Tay kumamot katauranan Kanatar mo ni Amarillo. Anya pailat sa pulam kang kuana ay Saan mo? Ay, saan kang kaangam siyak na taer iti panagkita. Di mo amo ti mangkita iti nataer. Ay wan, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Mapantayo ayaban tamanan ni Amarillo. Tapno ada makita da nga amata si Kugmaw. Uray saanan nga umay day di lalaki. Ay paumayan ta. Tapno ada makita da gidya chismosa kakabagyan ta nga asawam. Jak mapanon. Dakailat mapanon inton kasar nanang.
Anya, saan mabalin? Umay ka, tanay. Naamwandan masikog ka. Damdamagan da ka no asino ti asawam. Isungay kuyog ta na Amarilyaw. Tapno da makita dang asawam. Kampay iday. Taga ano nga, jay asawa ni Alice, Marisileng. Taga kabangibang nga ilay, pare ka naur. Anya trabaho na nga eh. Mangup opisina. Ngam gapo iti kinagagana. Ag side-sideline ngaglaklako iti balawt. Ay, mayat at nagagut gayam. O kahit kano nga iti kasar. Madanon tulat ta, paray. Isaganaan da kanupay nga minanay bagday ta. Katwen narigat tagkasar no bitin ti kwarta. Nang runa kat ano ti tao di ti lugar tayaw. Ay, wana. Pudno ta kunam, paray. Adan to na po kaw maray. Kat maragsakan para ijay anak mo. Ta saan anay tulad ken ka. At least, adama ko na nga amatisikog ni Alice nga oray saan da pa yan nagkasar. Sige, panawan ka dito yan, paray. Tanay adapay gayang papanak. Sorry maray. Nasa aircon samot ng tiriknam. Awan maday nga intensyon ko. Sorry mari pasensya ka niti panagsasaok. Kauray siya, kagurak mo't latibagik no danduma, tatila maisawsawang kuno kwa. Diyak mapupuutan. Nanang, ang ganakaksan. Ang sikalan ti tiyan ko. Ay, sus, kasano day tuyang nga? Isapay jak na isagana dagiti baluna may ospital. Mapantayon ay di ospital. Nagsakit na yan ti tiyan ko. Sige, mabait lang nga ron. Inak bang ayab, iti pangiluganak kan ka anak ko. Hello, Amarilyaw. Sa dino tayo mau? Adak di ti balay. Urayek ti awag yaw. Tanay, awan lakok abalot ita. Ayaban na kadimanay? Wan, umay ka ita dito ospital, tanay, naganakan ni Alice. Ay, silingar na. Umayak na gaus. Ang agbantaya ka rin? Wan kadwaam ta anak ko dito eh. Agawaam, taurayan ka sa aktor umwaran niya. Asino nga'y timbagam nga amatasikog mo anak ko? Kat jepod no nga ama na alangan ani Amarilyo ti ibagak nga ama ti anak ko. Ay, sa bagay, di da ka maamam mo dagiti nurse kan doktor dito eh. Di dan to siguro maamuan ijay lugar tayaw. Ay, wan, paumayan niya Amarilyaw. Bantayan na ka dito ospital. Agawid akbait tayo nakagpakan itidingwan ijay balay. Anyat sa ngitam ngay. Masyanak lang amin iti anak ko na. Pinanawan ti ama na. Intarayan na kami. No nagpanunot ka ko mga minanaimbag iti. Di sana kasta tinagtungpalam. Ang amala, at daditan. Ay wanam kit dita anak mo. Sapay naglukmag. Nag-cute ti apukok. Nana. Basta di mon ulitin ti kastaan na pagteng mo Pilyam to na naimbag ti pakin na yatamwan. Di kag dardaraso daws. Ado ti tangdan mo Amarilyaw. Tangay nakarwaran ta anak ko'y ospital. Mabalin mo ta agawid. Ay, napuyata na ka nagbantay iji ospital nana. Mabalin ka na nga iridip ko biit dito sa payaw. Agawid at to na maramdama. Sige. Iturog mo nga raw. Tagluto akiti pang malaman tayaw. Mangmalam kan tupay sa kagawid. Agyamanak na na. Ay, manot tawon niyaw. Ay, bakit ako na? Nasuro ko na 6 steak. Ay, mabalin pa ay. Mabalin pa ite. Mabalin mo pa iti makiasawa. Ay na, no adda plano ka makiasawa, idi pa'y lakuma, Amarilyaw. Linipat kunday ta sa asawa. Apay ngay.
Sayang ti kinapintas mo na. Ah, Amaw, napinpintas ka man ngam jay anak mo. Saan mo akarupropan ni Alice? jay ngamin ama na ti kaing ingas na. Kaslasaan mo nga anak. Napimpintas ka ngamin ngam isaw. Uray bumakit kan. Rumarlat ti kinapintas mo. Ta nalaing ka ngamin nga agdala. Magtal na ka, Mamat Amarillo. Oray di nakpasablugan, pakanan ka dito'y balay. Saan ka matapas pasablugan, Nana? Nana, lungay agaramakkan ka. Kaya't nak nga ta. Anya, ay sus, ay isan man natilay bagbagam si ka, Amarillo. Sardengan nak man arabrabakin. Ala, kung na iti agundaway, Nana. Kinapudno na. Damo pa'y apan nakakitakin ka idi-ijay ili. Idi gimatang kay tilako kabalot. Nadlaw ka ti kinapintas mo. Itataka na yun ng tiyo umay ko diti balayaw. Rimusing matan ti panagayat ko kin ka. I love you, Nana. Siling. Saan man natilay bagbagam si ka, Amarillo? Apay di ka madurman kanyak. Adayo abakbaketak ngam si ka. Kasla anak kan. Adda aya binaketan kan inubingan kan ayat. Awan, siling. Isa palubusan na kumaamang nyebkas iti ayat ko ken ka. Ay ayatin ka. Kat nakasagana ak amang ikasarken ka. Kwa. Ay, apay no jay anak ko laangan darmang. Ta, iso ti bagay mo nga asawaan. Awan riknakken ko na. Si Kati ay ayatay. I love you so much, siling. Anyat pang panunutan nyo, Nanang. Nagadayo tinakaiturungan ti imatang nyo. Ay, mariribo ka na kanak ko. Apay, Ay, kasano nga taday to yan? No kaano mo tabing makita kun iso matipan nakarik na kiti kastoy. di kay maawatan, Nanang. Ay kwa, agar-aram ngamin ni Amarillo kanyak. Kani, adamatan panagayat ko kang kwa nanak ko. Anya, kat ubing kayo pa yumat. Nasurukla a 60 yu. Mabalin nyo pa'y timakiasawa no kayat yu. Total, nasimpot mo't dayjay nga Amarillo. Wan ngam. Ay, kasano day to yan ngay. Awan mo kidi makunak kang kwa na anak ko. Kat agyaman nak ano maawatan nak. Kat aklunan yun Ay, no aklunak. Anyalangan nga ti sawan dagiti tao. Damuda, sika ti asawa na. Sa ita, siyak gayam ti kasar na. Di ibagadan nga inagaw ko kan kanya Amarillo. Kat ibagayo apang maranglaang ti amin. Naimbag no mamati da. Nay, nagkuyog kayo mo't itim anugang mo, Marisiling. Apay adiyo kadwa ni Alice. Kun papananyaw. Ay kwa. Kwa, Maridalen. Ay, jak amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo. Ay kwa, ay kinapudno na. Pinagparang mila idi nga asawa ni Alice na Amarillo. Ngam saan ka day? Kung kunamila ang dayjay. Anya, Da kami kadi tiagayan ayat ken na Amarillo, Mare. anya. Di ka man mangrabak, Mare. Manglukloko ka mo't. Saan man, Mare? Talaga ada kami ken ni Amarillo tiagayan ayat. Katnay, umadanin ti panagkasarme. Anya, jackpot yan, Mare. Manugang mo, asawaam. Adakit kastan. Kasta. Inagaw nga rod. Ani Marisiling jay asawa ti anak na Maray. Wan nga taa. Jak ko mapatyon nga agayan ayat da. Ngam naglailo damot iti tunggal maysa.
Way, nakitak mo't lang ti panagkuyog day ti naminsan maray. Anya laangin nga ti may bagajay anak na. Inahagaw na mo't jay manugang na. Saan ko nga inagaw na Amarillo ko na lang aruday? Ha? Mamin ano aya mga ibaga kapam marang lang ti panagasawa da Amarillo kan tanakaw. Kasano aya ti pamay aka mangilawlawag kada kayo. Ne, di ka gungot amare. Mas daaw kami lang amin. Kasanaw, ibagbagayaw nga inagaw ko na Amarillo kasamay. Ay, awan nagkinawatan day tanakaw. Kampay idilaang dayjay. Ngam kinapudno na da kami tagayan ayat kanya Amarillo. Naawatan yaw! Siling darling, nakalidliday ka manan. Saan kan samot na naragsak iti umadali na panagkasarta? Ay, ditan sa patuloyan ng tikasar, Amarillo. Anya, apay nga eh. Masuro na nga main ka nagiti kalugaran may. Siyak mutin ti pagchichismisan da. Ibagbagada pa nga inagaw ka kano ka ni Alice. Kahit umdas ka din day ta apakaupayam. No talaga nga ay ayatin nak, ilaban mo ti panagayat mo kanyak, takastaak mo't kan ka. Adumot lang ti negatibo amang mangagaw, ang baybay aklang. Jak ikan kano ti sasawan ti tao. Bayam nguray anya ti bagbagada. Awan pakibyangan da kadata. Amarillo. Saan kumaaday ta ti pakaupayam? Ngam no kayat mo. Uray ag secret marriage talatan. Unsa? Ta sigurado a pagsasaritaan datan tumalaang intun kaaldawan ti kasarta. Sige nga raw. Kadno malpas ti kasarta, agawid tan iti lugar may. Tapno saan na ta makitkita dito. Kasanungay ta anak ko kanta apukok no panawak idaan. Kasaritam idan no kayat na ti sumurot ka data, ta ikuyog ta idan. Saanan nanang? Di kam sumurutan. Tawan agbantay dito'y balay no panawan tayo. Kasano kayo nga rodan ngay? Ay na, di da kam pagdanagan nanang. Kabailak ti agdiskitar para iti pagbiag mi. Ken inawagan nakgayam jay ama ti anak ko. Ket nagkari amang ted iti suporta ti anak na iti binulan. Ay nasayaat nga rodano kasta. Wen nanang, iso adidak pa kadanagan. No para kanyak, may mayat no ijay lugar da Amarillo ti pagnaadan nyo. Tapno maliklikan nyo ti makangag iti saan anasayaat kadag iti kakalugaran tayo. Ay, wan tamabainak. Ibagbagada ngay nagaw ko ni Amarillo kang ka. Ala, saan abali ta saan mat nga agpaiso nanang? Di yu ikan kano dagita nga ibagbagada. Umadalin ti panagrador mo, Mia. Unjani, ket agyaman nakmanen kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaeskwela Paset ti panagayat ko kin karayta. Kan para matla kadata adwa. Saan? Ha? Wan mat kiti. Okay. Kaano nga ron ti panagrador mo? Intun umay alawasan. Ngam oray di kanto umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo saan? Well, ang mabalin ko nga itantan ti trabaho tapno madarayak mo ti panagrador mo. Saanan? Mabiit mo't laday kay. Mataktak ka laeng. Iso asaanan, Johnny. Ay kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak lola. Ay na, di adal ako lola. Wan nga rod. Agyaman nakatainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Jakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday kay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya! Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang.
Nala, sumrag kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wen na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Di namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon na. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Ala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, at dain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insang put may nanang. Malaka makamukan baro. Partyon tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi jay nga agas sawa dito'y balay, Lola. Ay na, saan ka di akas ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inaken amam dagi jay. Iso ananang kentatang kunamet Apay nga dada dito'y kuna. Umay da ka nga rod kablawan iti panaggraduar maon. Sayang ta saan daan na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang amin ti mabali namang kontak kadakwada. Ta sika tada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananaya kasta ti panagsasaam. Itatanaam wanda nakagraduara kon. Ti amuda siguro agtrabaho akon kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak. Sada kundi pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada. Takas jaylat kalakana ti panangipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinangtadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papanam ngay. Kamangan tayon numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayong tulatan. Tamang anak tun ijeruar. Ay, di kan rumwar. Selebraran tayo nga ron mo ti panagraduar mo. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay anak kami suot kami ya. Masurunak ijay balay Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan naggraduara kon iti kolehyo. Imay damot na. Ha? Ti amuda siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat da. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta na gitya. Respeto am latta inaa. Di dakto pa'y pinagan-ano idiubi nga. Takasano, nabisyo da. Dagi jay bisyo da, ti impang-pangro na da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak inton Sabado. Mabalina na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalata ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanin tinangat nga tong arapaap mo iti biyang. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't nailapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyang Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya?
Sapay kumata diyo panunutan, brainwash japo ko. Takanayon ko matabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti anak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaran mi. Wan nanang. Iso adi mi mapabasol di anak mi. No apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang sit na. Ala, sana bali nanang. Tamanipod ita. Kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamot gayang data. Ala, dandan di ka nabigbig ah. Si kamot gayam Remy. Agtrab-trabaho kan? Wan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho mo. Ala, desente kamot tangog kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mamuk kidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga akas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabaho. Angam siya, aglaklako lati di palengke ti panggada. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siya, iji palengke tinaldaw ngayan ko. Sige ata ni urayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayim ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abaken obe. Naibusmat nga minan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga ro na tagawid akon. At dapat ngamin aramida ki di garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idi kalman. Si mabali mo, ti pa nagsasauna. Saan na nakasi idi anapasig, kan naragsa ka makisarsarita kanya. Ha? Kasla saan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupisinan. Paspasinsyam latan niya gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na di opisina da. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanya. Ha? Anyat kahit masawan. Sigud mo't nga amo na aman nalo nak. Ngam kasla ibain namutan ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ay ayatek ti gayem mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di kayim ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak Johnny. Ngam sanak adi-ada lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Amang ano isukat nak to ikipada na profesional. Di naman siguro maaramid ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopan kayo kan ni Mia kanya. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Laimbang nga oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul nyo. Umay kulay ted to pinurus ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidan nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanya. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo, anak ko? Kaya't milati bumawikin ka.
Damo mi mat nagkurangan mi kan kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ni nanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga bibisin. Ha? Pastragam ni tatang mo, apo. Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayo. Agyaman agta di na kun pinarigat pa miya. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tamangan no agaram kay ti sabani. Takas kan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak miya. Ikarik, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman ak no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam do atawan payla ti urayan? Kaanon tupay nga eh? Adda pa'y ngamin importante nga sa sikaswa kita. Agam bayam, kita no kasano amay singit ko ti paragkasarta. Ta kayat kumaten nga agsimpata miya. Lola, isa ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastamat kan ka, baraw. Sir ko nayo kin ni Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man miya. Sana na masapol. Kaslaklas ang sabali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabitlan, tay sa ganaan kayo iti merienda yo. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngam saan itan. I-break kon da dya tao. Saan kami ngagbagay. Anya, Ni Arnold ti ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. kasano nga ro din ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Iso, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na anang paadal kanyak. Saan na problema data? Ta professional Jane Nobyo, Lola. Pangasi miya. Di na kumamat ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Ay ayaten kami ya. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siyak ti para kan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adtuyan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlawan na liday ka Ay, makipagladingi ta kiti panagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan. Saanan? Namin anon ngay ayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat tinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, nanang? Gasto ya. Nasaya at latamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Ay wen, nangyagak itinatengken protas, nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na panagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito balayo, nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak ditoy. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di dapay malagkasari tinubyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo
Makumikom kanulaw na jay lalaki. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Inton kwan, mamati akin ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag mo nga agar aramakin ka. Di nakpala patyan. Agayatak kin kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunuto ni Mia. Taddan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutom. Aklo na nakon, tay kasarkan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkinaan ta. Di nakpay impasyar apunos. Kundi nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakarakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat mo asawan? Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabaling nga public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayo nakmat nga umay di ti balayo. Apay, anagilibad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di. Sigurado apaayin na. Angam di ka madanagan. Si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikog mo. Na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no idarumnak. Kasangay ti anak mo itapok. Nga mapingawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Awanan ba inday di alalaki? Nagkari a makadwami ita. Ngamsaan mat gayam? Ulbud day jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbalin na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak mat na puutan, Lola. Kasano nga ro daytan ngay. Kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag. Addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito department store. Igatangat dagiti anak ko ikibadod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pagyanay ka magnahani. Tani, amang ano may kaglis ka. Kumpat ka kanya. Uwan, honey. Dadya ni Daychay ah. Ha? Mia! Nakita dakon. Pumanawak lakuman. Nakita dakmutan. Kumusta? Ay, kasi pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katni, masikuga kun. Kat, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawam nga. Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Ay, nakaapal. Agoy-kuyog na. Ngam siya. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia.
Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yo. Ngamin nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilang ti mga awir ka dagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo namang gadak. Takas jay mo ti amada. Addaman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pa'y ti makaamo kadagiti anak ko, bayat ti pa nagtrabaho. Ay katun saan a problema day ta anak ko? Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma, no pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak? Nga urayan niya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapon lat na gayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mangagkukan ka anak ko. Aklunan be, ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyaman nak nanang. Ay, nananang! Nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo ni ti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro asala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula diti unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang, ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin di naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta di mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display ti nagtibalay. Para nga rod kadagiti babak ng dayta amula Nanang. Iso aswerte, ta natawarak dayta. Kasla tayo baknangin at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang ti ingatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagi jay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Uwan atan kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Dagiti sumaninger Nida pa'y lama amnesia. Tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka, lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang damo ngamin. Ngam di da pala baybayan dagiti pautang da. Di da pala idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tayo rikap kong tinidaw. No rumar kayo, tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saran. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya day ta marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, aday jay balay amaray. Nakarikap mga minti balay yo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbaga maray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin mare. Sige, taibagaktukan kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na la ikaro na niya. Wan mare, ibagaktukan kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da?
Damari Lolet, ni Pari Darwin, ken ni Helena. Dagijay, basitlat utang ko ka dagijay. 2,000 kan ni Helena, 3,000 kan ni Tata Darwin, kan 1,800 kan ni Nana Lulit. No saan ka kano ang makabayad, ing ka kano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda, tinautang mo kadakwada. Imbaga na dayta, Wen nga road, may mayatan ti kasta, tapno malpasan, makabayad kan iti utang mo. ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan da taramida ka. Naa, apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan da ka nanang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya, Alan uray ta para mo ila dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para mo ila ka datayo. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances, no awan mo't gayam pagbayad mo. Husto ka din ti sermon. Ag tinulong tayo kiti amang risot iti problema. Taanakdak mo. Saan nabali tayo sardan kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Wen, danag yun. Aya, uray ta kompleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayo ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita, basta di kan umutang, nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to manasingirinan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. San mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang ka, nida. Uri ata na ikarok mo't ng ti utang ko nana. Kurang pa'y kumati aldaw pa nang ikarom ka. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrikat tupay timparami tiyo kanyak. Iso ahusto lang dyan daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rudan. Tamangan no mabulbul at singnak manan, kamaya-ayo ak manan namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo, sumrag ka Saan na? Pumayak lang kung magsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! O may kaman! Adda ni nardo! Anya man di gagara na naya. Nagsingir, awang kwarta. O may ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito inida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka mo talemang. Ala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni Nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak tirupak. Taapay manakas ta ti bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahuam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagri ka ti sumrak iti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya. Tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin apakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni. Sumanubli na dyan nardo. Manupay atao ay tinakautangam. Nabayada kong nagitidad duma. Taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo langan tinabate. Iso ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiya itad ko. Wan tane. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapo iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika tirumbang nga agbain, saan nga iso? Makauma ti pa nagrup-rupa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa'y din ano mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken adda riting iti makannawan nga akin babati mata na.
Kinadapikas na ko na yo Agsinumbangin iti pingping na. Mala, agawa am nga ti makipurdiya, tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag na kita'y kalding kao, tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Ha? Magagat ka aya? Kan amum aya ti ayan nagidi kalding kao. Amok tata. Kan amok tayan ti balayda. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kaya't mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, agbiyahe O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko, tata. Naimbag nga oras mo manang darya. Umaya man makipurdiya. Itaman pa'y amakipurdiya kanida. Uwan manang tane, kasapulak ti kwarta. Ada nga min utang ko, masapul ang mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawan amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat, tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day amana. Tani sayang taldaw ko. Ay katala Makaammo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawan manang. Oray inaldaw nga umaya, kayo slaeng. Sige nga rod nida. Agyaman at tanadanon ka dito balayaw nita. Ay, notebook man taig pil mo, Nardo. Una, ta umayak man agsingiran. Di ka lang asyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrok ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubling aro dito'y balay. Makauma ti panagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inaldaw ka no kiti nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao, awana na. Kapilitan nga ginaldaw ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na di adjust ka, Nardo. Katagi na nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkunang amin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. No dala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada kong na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man di utang. Kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulam. Bay amon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada ngamin nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day tailamlamang mo di talikod ang barok. Sabong samag. Uwan, nana. Kasarita ko maninida, nana. Mabit lang nga ro, taayabak, baro. Ni, apay da ito asabong, Nardo. Para kan kanida. Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As sikati inal daw amakit-kitak.
na-develop tiriknak ken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na kay karik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di na ka din singiran iti utang ko kan ka. Una, saanan at talaga? I love you to, Nardo. Ha? Akpesaw? Una. Nadibilap mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inal daw pa nagsingir mo. Oh, agyaman ak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo. Enjoyan ta pa'y mo ti panagnobyo kan panagnobya ta. Nardo? Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay. Marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag. Di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudik kan kwa na. Anya, no kasta, gapula ang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsud yo. Wala, kasla-kastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Ang damat gaya man nobyo nida. Kaamam mo. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa yung mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras, mapmapanang titawan, kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayin bumakit ka, tamangan numarigatan kanton nga agana. Wento ka di, madanon tulat tama ng darya. Ayun, agpadalosak inton bigat, naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako niti kasta trabaho. Ha? Makabannog mo ngamin. Isa mang kita kalangan iti sabalya purdiya manang. Kayat kun may kasar ni Nida na. Ngam di na pa'y mat kayat. Ibagbagak nga rod mat daytaken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat kukuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami mat na niti anak. Wan ko mga road. Ay nano siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak mat kat nasingpot ka barok. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatet ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaang kat makikalay sa kan Nardo. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narigat agdadarasodos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpot mat ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day chay. Nagagat pa eh. Panunutag pa yan ay bagday tananang. Basta gayan ayat kami pailaan nga. Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalak ayat ti mailawaan. No kasta nga alanganin ka kankwana. Sinaamon Apay pailang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado iti riknam. Kadyawutang ko nga ti pampanunutag. Anya, Bayak nga gayan ayat kami iti mano abulan wano tawen. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kwa na. Nabayagan nga gayan ayat tanida. Anyangay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot na data tinaikari para iti tunggal may sa nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Wan, amok dayta. Ngamsyak ngay. Awan panagayat ko kan ka. Idi damo laeng. Ngamidag baybayag na po nasmutten. Narigat mo't ano pilitak ti makiasawa iti jak mo't ayayaton. Anya,
Iso sorry, ngam nasaysaya at nagsinatan Nardo. Saan? Di na kumamot sinaan. Pangasim. Sorry at talaga Nardo. Diyak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga iayatan? Iso sumapol kan iti sa baling asawaan. Anya? Ay, di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaan. Saan? Pudno amin nga ibagbagak Nardo. Diyak mapilit ti bagik nga agayat kan ka. Promise. Anya? Ala, narigat mo't no pilitin ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga rod tamawatan nak Nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? At kasanon nga di utang mo, no di nakpa umayon dito. Ha? Kasano ang makasingirak ngayon, no lapdan nakbat nga umay dito. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Uy, ngam imbreak nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rodan? Makipurdiya ka manan tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dyan lalaki. Awan magayam taktakderan na sa una. Ket basol mo matlaeng gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Apay nga tadi mo timimayan dito balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad kakit day, tapno adda nakasagana pagbayad mo. No kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak manan nita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano nga? Ada pagbayad nun? Ay, Nardo, sumrak ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Wala. Ala, agtugaw ka. Kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat adda na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat Nardo. Datamanan. Ay, ladingitak nita. Ngam nakamove on ako. Tay di break na. Nagsapo la kadagos iti kasukat mo. So nayaw awan ang tiriknakin ka. Napunasag. Iso ngay tuloy ko tiyag singir. Tanya nga ikat adamat kasuratan ta dito. Nga adda utang mo kanya. Wanang imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wan. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Isa amang tadkan. Tapno makisayan to'y lista am dito notebook ko. Alam, bayad nida. Ha?